Magore to mafke ke tatarang me po uri me maunga e tamai pe a whaeng moha mau whakaino hino whakata me ho wholofola pa ke arofa mo e ki ringi maho lau mare maa nyoni ke hui ke rawa ke hiko vewe me ngā haa ko tō pēa ko vi me maunga mo ui mau tari anga vai ho wholofola ne ma whai ke wha mo ui mau lau maari e Jesu Christ ko mau wha mo ui. Amen. Ko kore ke u whangai benga hi tara whakatapu tau beuk wha awhaket pa me he wharen ka tā mau mau. Ma whaparu ke whahauta tau porokarama whakau ke koen me wholofola ho tau otua. Pea tau rotonga tokanga ni ke ngahi mea oku I logo ngahi pou turiki o e Siasi. Na tau kamata mai tau tara noa koe pou uruaki, koe wholofola, koe pou hono ua, koe mo ui whaalotu, koe pou hono tolu, koe tau amanaki. E tau lotu, e tari e otua pa tene whai ngahi mana whakaafu keke. Pa koe ahoni, koe pouhono wha, koe ngāwe whaka Evangelio. Mai ngā pete ngai whaka Evangelio, koe hanga whakatau Siasi o wahe, ai potu ngā Evangelio, pe hangere vai ke te tau tolu, koe ngāwe pe ia, ai potu ngāwe koe ia. Kai he tohi tapu, koe whekau koe e whaka Evangelio, i o mamani katoa, koe whekau ia o ku whai ki Kristiani ko toa pe. Pau te mō whakaukau ki he mea koe kui loa koe whekau lahi, mā tiu wahe wawalu, besi taha walu ki he wanoa, ko tuku ngai mawhai ko toa bei langi, mo lalo whanua, mo māmani ki te au, wholofola e sisu, koia, mo wō ki māmani o ngāo he kakai ko toa bei ko kauako, papi taisu ki nau tolo he whawhai tamai, mo alo, me lau mare maa unioni, pe a koe ki nau tolo ke nau tauhi, e ku ngahi whekau pēr teu i te ki mou tolo, wa o ke ngata anga o mamani. Neon koe whekau na e whai ki he kau honga fulu mātaha, ka koe whekau whakapostolo e ki he Siasi o e eiti, te tau wō ki mamani. Pea ringi mai mrewa pe mai lau maare maa oni ha pentekosio I nasia e toko te au wanoa koe na nau I olunga, loki olunga, koe ke nau whai ake ai ngāu e koe ia, pe mai whekau koe ia, ke nau hoko, koe kau whakamooni o e eiko si Jesu Christ, o au ke ngata anga o mamani, na whai be, ai whekau koe ia, na kamata I Jerusalema, he aho Pentekosi, ringi lau mare maa oni, au ke taha walu uano, ko whahava ai matapā, o gospeli ho tau whanua, pea lotu ai ho tau kakai, lotu ai ene awhio, o kinga rea motua, sia ko veiongo, pea lotu ai tau whaahau, pea lotu hau eiki, pea tafoke whanua, wha ho tau kunistu tone, ma lao e whanua matu unga, I he wholofola. Tō musio koe ola ia, o e whekau koe, na e whai e whekau wha Evangelio. Tau hoko koe whanua, I he ahoni, koe whanua purei, whakakonistu tone ki tau tolu, ko tau konistu tone, koe kupu uruaki koe, tarateu koe, tau konistu tone, pe he, koe mea e whinangalo ai otua, ke whakatau ataina kakai ko toa pe koia, pe hoko atre vai, whotu ai konistu tone tau whanua, he whinangalo ho tau otua, ke tau ataina kakai ko toa pe ki ene koloa, pe kono uhinga e tau hoko ai koe whanua tau ataina, purei ki tau tolu he lao, I kai kei purei ki tau tolu e he tui mo hau eiki o hange na e whai I he aho koe. Koia, koe whekau e Evangelio tau inasi, tau trotofu ko toa beau tau inasi ai I he ahoni hono rerei, o me kau misnare, o me lotu, pe o me moe ako, o me pe tau lawai o ako, ahoni ko ako ho tau whanua, kau ho tau whanua he whanua, I loa au pite mamani, I he ako ho tau whahinga. Pe kau whawhetai ki he otua, kau mou mea ange ki ai. Koe o lai au e whekau wha Evangelio I mamani, tau lawe kotoa. Koe hahano u hono mahu inga, pe ngāwe wha Evangelio, paka hahano u hinga. O tāwai ke te tau tolu, ke tau tokanga, ke tāla ke kakai kotoa pe ko sisu ho tau mo ui anga. Ai ko Evangelio ia. Koe tau tāla ke kakai kotoa pe, koe kai te e hahuafa, e tuua e wha mo ui I mamani, katoa paha ula maho meti, Joseph Samit, na mo sene Wesley o kui kai tu e mao e whakamo ui he ngai wafa ko ia. Ko he wafa pe taha te tau mao e mo ui, ko si Jesu Christ koe na e pekia pe atoe tu. Ko e maka ne whakatare e kau tufunga, hoko koe turi ki tau olunga, langa hagea ki tau tolu koe ngahi maka mo ui ki tau hoko koe whare whakalau maari o tau otua. Aeni urotonga hoko e haoni koe a whio angaia o lau maari maa oni oni. O tau otua
o tau tatari ai ke aho haere mai e ki ke awe ki tau tolu ke whakatupu fo'ou. Ke langi fo'ou, mo e whanua fo'ou. Hano winga uinga ke te tau tolu ke tau tokanga ke ngā e wha evangelio. Whatever ngā uhinga koe ni o ko whaamu ke tau lawe ke tau proklama koe ni. Koe ulua ki, koe amanaki ia ai eiki ke te tau tolu i he kuonga whakamui. Tau tonga nofu ni he kuonga whakamui. E kuonga whakamui koe waha taimia koe me alo i o sisu ke ne toi haere mai. Utau nofu ni he tau wanoa watolu o e kuonga whakamui. Ko kuonga whakamui. Ko hege na haere ma sisu pa pe sisu ko kakato hono taimi. Kakato e taimi. Ngai mea katoa bina na whamatana i e kaupolo whita he whakamoto kakato. Eia ka pare tau whakaukau he akapulu. Taimi whukene o ipo a mamani. Ko e minite walu noa i e hoko ma sisu. Kuonga whakamui re vainu hangai ko e taimi lavea ko e akapulu. Pure be whakamau e ki ai. Ta mai ka tau e ne wafe, ko ta mai pita ke te tatoro wa pita wahe tolu, ko aho e taha, ta tau me tau e afe ki he otua. Ko tau e afe, ta tau me aho e taha ki he otua. Aia, aha beni e ua i he lau taimi a i tāni tika. Ko kuonga whakamui, o ku amanaki mai ai otua, ko mea i e tokanga ke hano siasi, ko e ngāwe whaka evangelio. Wiringe lau maare maanuina, ku lawe kia ne nai, pau tāu mo ki te tau whekau he eiki ki nā uo ki maamani. O whai e ngāwe, ko no koe whakamooni ki he eiko sisu Kraisi. Koe whakamooni ki eiko sisu Kraisi, koe ngata behe tau malanga. Whakamooni ake tau toonga mo ui, koe mea koe ongo ngāwe lalahi koe nai whai koe he moak Siasi, koe vahe o e wholofola mo e tuwha tokoni ki he kaumasiwa. Ngāwe vahe ono ko tānoa kei, mawinga bitu koe ngai wha evangelio pe moi. Me pango e hauneu si to ngai tau Siasi ke tuwha tokoni ke kaumasiwa. Hao e kau māmo ngai o tuwha tokoni ke kaumasiwa. Si awe ha tau kakai ka tau nof pe tau tumu e paanga talasi. Tipu e hai paanga e Siasi ngalanga e befu nge sifare. Kai alo kakai ke māmo ngai whakafonu na ngai whare loto. Musio koe mea koe evangelio ui kai whakatangata pe koe tau ngawe talaki o eiko Sisu Kraisi i he rea. Kau ai me tuwha tokoni ki si kau masiwa ko toa pe o e Siasi. Ko veve be, ko whawhanonga be, ko ia ngai mea be, ko whai kau ton ke kau ia e tefto i ngāwe tu umau ai Siasi. Ke iai a tau ngāwe tuwha tokoni. Ko mea nei whai he aha ko toa be se usarema he moak Siasi tā noa kia ngāwe vahe ano. Kaike, ko amanaki mai e ko Sisu Kraisi ke kuonga whakamui. Ko tefto i mea tokange ano Siasi ko ngai whaka evangelio. Ko no malanga ko eiko Sisu Kraisi, pe mono tu whake hat ngai tokoni ke kaumasiwa. O ikai ko evangelio ko malanga be ki he kakai ko te kai ke na hau ilo e Sisu Kraisi. O kau be lau a paula ko he tohi loma, ko ne whaamu ko ki loma ke ne malanga e kosperi ke te ngauto. Eia, na me kakai ko na osi mao eiko Sisu Kraisi. Mawinga be ko ngai wha evangelio e tau malanga ke malanga e eiko Sisu Kraisi aha ko toa pe. Ko mea banga ko tau, kamari ke tau hiki tau tatau ngai malanga o ai ke ngai mea fo'o. Mai kau tangata poto ko ndo kua o mai me kau tangata na e ako to kua o mea mea fo'o. Ai to koe ke nau lawa ke nau malanga i mai pe e wholofola he ne tuko Sisu na e pekia. Koe ko speria, koe ke tau ngahi angala, whakatau ke toi tapu, te rioia, pe whakatau e tū no atoru, whakatau ke tau, sige whai ngofua, koe te toi ko speria koe ton ke malanga aki. Ai kulak me aia, am nak mai ai eiki ke te tau tolu e kuonga whakamui. Tau malanga aki, ai ko speri, kono wa, koe ko speri, kono hinga meu tau ngai wha evangelio ai koe ko speri. Koe ko speri no ravika ni nai, la korinto vai tānima ves tolu ke wha, pekia Christ, ko hige tau ngahi anghala, whakatau ke toi tapu, pēnai te rioia, pēnai whakatau tu uia, hino tolu, o whakatau ke toi tapu. Koe ko speri, koe iwia o e otua ke ne riri o whanai whoou e tau mo ui. Tano kia e apostol ko pita, ia urak pita wahe uraki, po ke vesi ua tolu ke wanima. Wholofola koe ko speri, malanga i mai ke te tau tolu.
koe tenga tae au haia ku whanau I whaou ake e tau mo ui. He o ku mai mea kotoa pe ia. Mai tau mo ui mo nbe whaau ke he mate tau mo I a kotoa pe. Ka koe tenga tae au hako e gospeli koe tene whakatolonga e tau mo ui. Ke tau mau mo ui tae ngatai. Unsaka koe gospelia koe iwia o otua. Kene whamo ui ki tau tolu me tau ngahi angara. Ko hanga bea o ririu e ki konga ko ia ko hike te ilo. Koe whehu I koe o pe e anga whewhe te ilo pau ka te kamate te alu ki he vani. Furi be gospeli koe whamatala ia o e te ilo pau koe te alu ki he vani. Pekia karaisi ko hiko ngahi angara ko mea ko ilo pau ai. Te alu ki he vani ko pekia karaisi. Ko hiko ngahi angara whakatatau ke toita. Pena I te rio ia tanu ai hoku tangata motua mo ku atama motua. Mo ngawe ko wiko toa pe a setan he ku mo ui. Hok tanu ko toa e whakataha mo karaisi. Whakatoe tu ue no hatolu whakatatau ke toi tapu. Koe uhi ke uwhai ak ha mo ui o kufo ke whakafo ou e ia e ku mo ui. Kene o mea ha amanaki. Fo ou amanaki mo ui ke te au. Amanaki mo ui ta ingata. Pea mo e toi tu o e sino. O ka whai e ne haere mai. Sio? Koe mea ko ilo pau e te walu ki he vani. Koe kosperi. Pe kia karaisi koe ko ngahi angara. Te rio e mo tangata motua. Whakatoe tu uia koe hui ke uwhai ak ha mo ui fo ou. Amanaki ki he vani me mo ui ta ingata. Pea mo e toi tu o e sino o ka toi whai ne haere mai. La he mate e aon. Whanango be ki he mate. Alue me kau whai whekau. Kau mo mea I ka inga. O ika I hu ha whai whekau. Ke whahu whai whekau e ki he vani. Kai koe nau hu ki he vani. Nau karanga mai tala maina nau fou he uma mahi lahi. E whama mahi ki nau tolu koe uhi koe nau tu he mooni o e kosperi me mooni o wholafola ahe o tua. Pea nau fōho nau ko fuwhahine hina he taa o lami o ngahu ki nau tolu koe kauanga tonu. Paka mea uwhai he taa o eiko sisu kraisi koe kosperi ia. Taa o eiko sisu kraisi na I ring he ne pekia koe koe tau ngahi angara. Fō ai ho tau kofu pea ngahi e tau mo ui aha kotoa pe koe kauanga tonu I he wafa o eiko sisu kraisi. Pe mo evi ono lau maari e maa oni. Sio koe mea hoko he koe tau mo ui whaka aho e kristiani. O ku whai he evi e lau maari e maa oni. He tau mau lau maari e maa oni. O ka tau ka mao e kosperi. O tau aike mate e tau ngahi yanga motua. Aia koe kosperi koe uhinga e o ku iai e tau ongo rerei. Kono uhinga e ton ke tau tokangai ki he ngāwe whaka Evangelio. Koe ongo rerei, koe mea tene omi ai ilo pau ke tangata mo whiwhine ko tau peu tui ki a Christ. Tene hausia he vani, mo ui ta ngata ai pekia a Christ. Koe ke tau ngahi angara. Paka ngata e ka mo ilo. Kosperi koe une hanga whaka mo ui ka kai kua whiri e otua. Koe kai whuko e otua ka kai kua ne whiri. E hanga whewhe ho ilo kua whiri ko he otua. Hanga whewhe ilo kua whiri he otua. O koe kai ki o ki tau tolu ai ilo ko ia koe mea ia ai tamai ka koe. Kune hanga whaka ilo mai ke te tau tolu ko ho tau whiri o kwhai ia Christ. Whiri ki tau tolu ia Christ. Ka pau ko ke mau a Christ, ko ke hanga ki a Christ. Pea ke behe ia te koe iyo koe ne pekia, koe whakamore o e ku ngahi ang hala. Ko no te rio ia, koe tanu ia haku ātama motua. Ko no whakatoe tuu ia, koe whakafo ia e ku mo ui. Pea ku whai hoko aho pea, koe no lau maari e, ai ke mate haku ngahi kupu koe u kei mamani. Koe uhi, ke utupu re kina I he mo ui koe ia, e au sia e maa oni koe ko ne omi maa aku. Ka pau ko koe ia. Ko ke kau ue ka kai whiri ai otua. Koe uhi he ko tau whiri, o ku whiri ki tau tolu ia Christ ke tau maa e mo ui. He ko Christ, ko ia u whakafou ai e tau maa e mo ui tau ilo. Koe ka kai whiri ki tau tolu ai otua. Ai koe hinga noa, koe ngana pēku anga whakamui, o nak mai e ki hono Siasi, koe mea te tau tokanga, koe ngai whaka Evangelio, ka koe kosperi, koe ongongore, koe tau ongongore rei a ki tau tolu, ke ne omi, ai ongongore, koe hivia otua ke whai a ko tau liriu, pia mo omi ake amanaki mo ui I tua whai toka, koe amanaki mo ui ta ingata, pia mo amanaki o toi tu o sino. Montu koe tau, koe amanaki a Kristiani, koe ko he vani pe. Iyo te tau wō ki he vani, ta mai paolo tuku wholawata no nofu mo eiki o ka hiri ene pekia. Ka oku iai mo toi tu o sino. Ke ai he mea auhani a tae wha auha. E aha koe iwhia talpite whakamui pe ha ere maha tau eiki.
Koe wiki ni hanga tutu ke vela vai mea kotoa behen ka ne omi, ai whanua fo o, mo langi fo o, koe tau nofo amanaki ki ai maa o koe nofo anga o maa oni oni. O mea no tolu, kai ngata be i he tau i loi, koe mahu inga o ngai wha Evangelio, koe kosperi, ka uiai moe fie mau ki he kosperi, ka inga, koe kakai koe tobe i mahamani, tau fie mau e ngongo lelei koe ni. Ai ngongo lelei pe kia si sukaisku ke tau ngahi ang hala, whakatatau ke toi tapu. Te ri o ia, pe whakatoi tu ia no aha tolu, whakatatau ke toi tapu. O tau fie mau e tangata me whiwhini ko tobe e ngongo lelei koe a koe uhi, koe kauanga hala ko tobe ki tau toku. Rege apostol ko Paula e loma wahe tolu, hongo furu ke tahawa. O ikai hataha, tene tonu hia. Ko ikai hataha maa oni oni, ko ikai hataha uanga tonu, ko ikai maa oni oni. Ka ingatai, loma wahe tolu vesi wa tolu, tala mai Paula ke te tau tolu, ko tau whaianga hala ko tobe. Tau tono no ko tobe. Pea ko ikai hataha tene a usia, ai langi o e otua. Whanau i tau tōko mea anga hala, tala mai David a Samini mataha vesni, ma wakai tui au whaai e te au koe mea anga hala. Nau, tau tōlo koe mea anga hala be mei manawa. Whanau i mai beki tau tōlo koe kauanga hala, tua suka tau beki tau tōki heri, tau beki he mala ia e tau mo ui, lau beki e tau toka te rini koe ne Siasi baptaiso, pehe, koe mea i ono whanau i kakai koe tō beki koe anga hala. Kono minga au whae baptaiso whanki whanau vare, koe whakaamuia ai Siasi te o hake e whanki whanau koe ni, ke nau hoko ko hakau karistiani. Ai e kono moni koe kono baptaiso ona kono whakakaristiane ki nau tolu. Koe baptaiso koe lotu ia ai Siasi kono whakahumai ki tamasi i ke Siasi ke ako ne kina e ngai toka te ni lot karistiani. Koe kene tupa ko hoko ko karistiani ia au pia toki papitaiso ia he baptaiso anga o e kakaitui. Ko mrak be mahu inga maari e behe ki te tau tolu. Ia kau vai whakau e siriana nau ita ki nau tohe te baptaiso ka kai tui to kua ni os baptaiso ki nau tolu kai. Koe baptaiso koe koe whakahuma e ke ako ne kina ki nau tolu, koe ke nau hoko ka kai tui, kai baptaiso rewa ki nau tolu ai koe kau karistiani. Koe baptaiso koe e ka kai tui, koe baptaiso e toko takua hoko koe karistiani. He koe ke hoko haki pepe koe karistiani ono baptaiso e koe ke ne ilo e me whaike te ia. Koe tau whakahau mai bea e tau tolu, koe ui ke tau hanga ako ia ke ne tupa ko koe Christian. Koe kakai koe tau bea tau fie mau ai kosperi, koe koe kauanga hala ki tau tolu. Ta mai ke te tau tolu ma wahe walu, vesi ono ke walu, ta mai ke te tau tolu, ko ki nau tolu koe ku nau ihe kakano, oku tae malava ke nau whakahoi fua ki he otua. Ki nau tolu koe ku nau ihe kakano, oku tae malava, koe lau maari e koe, ai koe kui he kakano, o kua ngatu uia ke he otua pa, kui kai lava, ke tuku lolo ia ke lao au tau otua. Sike, ko tau tolu tau mate tau ngahi ang hala. Me Paula e soba he wa, so ki moe wa. Koe mate koe te tau te lau tau tolu whahamea ke te tau tolu. Tau mate tau ngahi ang hala. Koe kosperi, koe hivi whai whakamo uia ai otua. Ta mai Paula e kare tia wahe tolu, koe tau whanongo koe ke kosperi, hao e kosperi e moe iwi e lau maari e maa ni o ne whakatupu i o tau loto ai tui. Ko nunga pe koe ke lawai e he kosperi e whakatupu e tui i ho loto whawhewheka ho loto. Koe kai ku haa se tani o ke whanongo pe koe ke wholofora pe haa se tani o ave. Pe koe whanongo pe koe ke wholofora pe ke fie ka koe ke aka e wholofora ai. Whanongo pe koe ke wholofora pe ke kamata ke ohaka e kāsia i he ngahi o haa māmanim. Whakaheke e koloa mai hoa he ngahi mea kehe. Tānoa koe tānoa na sisuko ke tangata tūtui. Koe mea ui kai mo uia e kosperi te tau tolu. Ka koe kosperi koe iwi whaka mo uia o tau otua. O kune malava, ko ia kune omi e tui, o kutupu e tui me whanongo. Tupu e whanongo me he iai ai wholofora a tau otua te malanga aki. Musike, koe iwi e wholofora a otua, ko ia kune hanga whakatupu e tui. Ai loto tui pi ki tai i ho tau loto ke tau tui pi ki tai aki ki he kosperi. O ku tau whemao e tangata me whini ko tau pe kosperi he utarama e Paula ke te tau koe nunu a o anghala koe totongi a anghala koe mate. So tau whai anghala ko tau pepa koe totongi a anghala koe mate. A koe mea ofa koe mo uita ngata tu uia e si Isu Christ koe kosperi ia. Pero mea ku whemao e he taha ko tau pe ai kosperi
koe uhi he ko tau whaianga hala pe whakatau ki he mala ia mo e mate pe whakatau ki heri tau ngai mo ui. Ka koe kosperi pe tahti ni lava ke whakahaf ki tau tolu me iai. Koe mea hono wha, te tau tolu e tāna koe kosperi. O ku mahu inga e ngai whaka Evangelio, koe uhi he ko heri o ku mo oni a heri. Ka inga ko heri, ta mai sisu ke te tau tolu, ko hono a whi o ku tae matamate, ko hono vela o ku tae matamate. Tatu e ngai ngoto umu e a sabate, tau whakamama o bit mea, tau ua ke vaakau, he koe ki tau whakaam ke tau tu he loto ngoto umu, pe tau wala ke umu e ku vela. Whakautan koe vela o heri, o ku vela tae matamate, ka e rii ki tau tolu ke loto ngoto umu vela ko ia. Tala mahe profita ko malakai e te tau, he tutu ai ka kai, ko toa be, na whakawhisinga e ko Sisu Kraisi, na wangatu ke e ko Sisu Kraisi, mo mea ko Sisu be taha o ku mo une whakamatala a heri e toi tapu. Ne tānoa ke te tau tolu, e tala noa ko la salosi pe mo taivasi, Visa na fuge o koe kono ingoa taivasi. Taivasi koe fu irea whakalatina be ko hinga koe tangata koloa i hak mōsio. Koe ka no hingoa ano whaingoa be ne koloa hei koe me be na tu uai mahu inga o ene mo ui ko ene koloa. Kaike. Tala noa koe iau maino i te tau tolu ko he tesi. Ko potu koe awike kau pekia o ko si wahei uai. Ia ia para taisi ai. Pe au tau ilo ko para taisi na awike ai tangata ko lasalos. Pe awike ai si isu ai tangata kai haakau. Pe au iai lewa pe moheri. Ai na awike ai tangata koloa ia. Tala mai ku vela heri. Ai koe uhi koe mooni koe o heri. Musike mea koe tala mei heri. Tala mai he kakai koe mei heri ki tau ofa mai. Mo whai mea ko tau beke o te mouto e awhengi. Musike whakaamu koe tangata koloa ia mei heri. E barahame whikau mua a rasauski au tala ko ngai toko ua toko nima. Te ria nā te fōu mahataha e potu whakamamahi ko eni. Me tarange e barahame. Nau mao beka o profita mo Moses ka pake nau whanonge tohi tapu. He kai bete nau whanonge nau toro karatataha me peki au tala ke te ki nau tolu. Ke nau wafe me nau ngahi hala kovi, mo nau ngahi alunga kovi. Ko vete nau tō ki heri. Mo sio ke mea mahu inga beke te tau tolu. E ka inga ko heri, ko hono vela o tae matamate. Pea ko hono awhi o tae ngata. Ramai ke te tau tolu he tāna koe nea tohi whakahawa he taha whaa. Nau tolu te nau tolu koe nau whakawhisinga ke wholawhola e o tua. Nau ria ke wholawhola e o tua. Ramai te nau winu, ai waine o e houhau e o tua. Ai au ku wiringi ka kato ke te nau tolu ai ipu houhau. Pea e whakamamahi ki nau tolu ai afu ma surifa. I he ao o e kau angelo pe mai ao o e lami. Pea koe kohu koe o e nau mamahi. E aluhake o tae ngata, pea tae ngata. O kai ha mālolo e aho mai po uri. A ki nau tolu koe nau lotu ke manu whekai mono i misi. Nau tolu nau mau ai whakailonga a hono hingoa. Ka inga koe toi whakahawa e tā whaia. Maino te tau tolu koe kakai koe nau mau i misi o e manu whekai. He koe manu whekai o kwhi ai he kakai koe nau puke ke wholawhola ai o tua. Pea nau tui ke whakamooni o e eiko si Isu Kraisi. Tuko koe whahawa e taha ua pewe stafitu. O ku alo e manu whekai ia whai tau me kakai koe ia. Musiki ai, peka bau ke maa e whakailonga e manu whekai, uke whehi a koe ke wholawhola ai o tua. Maa peko toko tālotu koe ia. Ka koe te ke saia koe ke mui ke wholawhola ai o tua. Whakawhisinga e koe ngai mea koe ni koe. Whakonake ai toi tapu kau ke whakasotoma, konake o kau ke malanga e kakai whewhine, ke whakawhisinga e koe toku ai pehe toi tapu ke ue malanga e kakai whewhine, mo whaiwhekau, whakawhisinga e koe pehe koe ton ke ai tata, mai ulu e kau whewhine, koe he tempo nau tu ai he lotu, koe whakawhisinga e koe umea koe ia, he koe uhi, koe toko taha koe ia, o koe lotu ke manu whekai, ki tau bebe o ke siasa. Ako hoi ko whakawhisinga e ngai mea koe e wholawhai whaame o tua ke tau talangofua ka kato ke ene wholawhula. Koe ke tau talangofua pe ngai konga pe koe tau sai ke te tau. Koe kakai no tau mai o mea koe ke mahino ke te mautolu to koe ngai mea koe ka kou talat ka te mautolu. Talangofua ke o tua kai mahino ene ngai mea. Suki ai, koe uhi ko heri o hono awhi o tae matama te. Pea ko hono ko heri o ku tae ngata.
o whakaamu koe gospeli pe tāten lawa ke whakaafu ki tau tolu me potu whamamahi ko ia. Pe inga tai, ko mea hono hoko, mea whakaausi ia. Ka inga, oku i kai lawa ke whakaafu ki tau tolu me i heri, koe hui koe tau kau ki a whamiri lotu. Pe koe tau kau ki a whamiri ngai whakamisinari, whanau mau be ngai kādoa ngau, tau rewete ngai kādoa ngā mari, tau pore pe koe tau kuina e whaiwhekau, pe koe tau haa, koe hoko e kau whaiwhekau. Koe kai whahaf ki tau tolu e hakakai, e mei heri koe hui, koe tau kau ke ngai mea koe tau whamiri. Pe nā mo te hoko koe tangata tonga kita. Mana te rea koe, e nā whai koe e sen baptaiso koe, e omi koe e kau whāresi, koe kai lotu koe ia, kau siu o baptaiso, e ne baptaiso anga whakamala. Tange e o te mō futa aki, o te mō pore he pehe, koe whanau ki motoa e Abraham. Ula be Abraham e ke ne hanga whakatupu, ne whanau ma an. Lau he o toa whakatupu ha whanau ma Abraham e ngahi makani. Koe ni koe ki tau toro ni koe ngahi maka mo ui, e koe whakatupu ki tau toro koe hako Abraham, koe mea ia Christ. Tau hoko e koe hako Abraham, o tau kau ngā ea, ki ngai palomes ko tō bea tuana e whai kia e Abrahame. Koe ke whahafu ki tau tolu e koe ke tau kau kia whamiri lotu, whamiri whaiwhekau, whamiri ngai whamaka misinare po koe haa. O kai ke lau ke whahafu tau tolu me i heri, koe ke tau tauhi ai lao ai otua. Tau bebe ke tauhi koe lao sāpate, mea te rei pei, po koe hae lao koe ke tauhi. Koe ke lao vai tamai apostolo ko Paula, na ne tauhi e lao hao, whiripai vai tolu esi ni mame ono. Tauhi e lao hao. Ka kotoa ngai mea ko ia whakawhekau aki, whakawhehoanak me mao Kraisi Isu, koe ngau haape, koe vewe, nekai ke lava e mea ko ia, ke ne ange ki a Paula e whakapapau e whakahawhia me heri. Mana tue ki tangata koloa ia koe ne haukasi Isu o eke ki ai ko hame te uwhai ka tō mo ke mo i tangata. Taru ne ke si ana muna tau he lao, koe ke lava he lao e ke ne ange ki ai, ai whakapapau e mao mo i tangata na whemai si Isu ki aro whakatau e ne koloa, ne otua aki e ne koloa. Mea ko ke otua aki, ko mea ko mahu i tua mahu i ngā homo, pe ko lakanga, pe ko mari, pe ko ki whanau, pe ko akorerei, pe ko ngāwe pure anga, pe ko whai ngā mea. Ko ngai mea e ke otua aki, ka toa mea ko ia e more homo ui au. Ko mea whaama e ki, ke toa mea te tau tolu, ngai mea ke whalala ngai mea pehe. Pe whao si, koe ke lawa ke whakahau whetahe me i heri, koe hui, koe kono lakanga whakalotu. Pe koe whaiwhekau ia, pe koe toko tahapalo whesai he apia ko tohi tapu, pe koe pūre apia ko tohi tapu, whaiako he apia ko tohi tapu, more ke mama. Mana tu e Nikotimasi. Nikotimasi e koe whaiako isiri, koe tatau e paro whesai whakamotu ai ahko ia. Hau e ka si Isu, pe tarange si Isu ke Nikotimasi. O te ke ofo he taratu kuo pau ke whanau fo o koe. Kainga. Koe huafa beo e ko si Isu Kraisi. E lava ke whakahawhi aki tau tolu me i heri. Kono mahuinga ngai wha Evangelio, u whi mao he taha kotoa peia, ke whanau ke huafa si Isu e koe huafa e tau mao mo ui ai. Pe ka bau ko whaka mo ui koe huafa e ko si Isu Kraisi, o ku ngā au he no lau maria te koe, ke ai ke mate rewa. Ai ngahi hori koe e kakano. Fo e whanau ke tario si Isu, bako ke toi ngā ake a rea koe ia. Koe koe tario si Isu, whangepeha mea vai ngā ke kakai. Koe mea ko hinga toi tapu, ka kuke maua Kraisi, o ku o mea no lau mare maoni oni, ke ai ke mate o ngahi hori koe katoa pe. E tamai mauloto kore ke te koe, ke to koe mai mo lau mare maoni oni ke te mautolu. Ai ke mahuinga te mautolu, ai ngāwe wha Evangelio, mautolu kau Kristiane, ai mo ke mau ilo e Kraisi kebe te hame te nlawa ke whahafki mautolu me heri. Ka koe kosperi bea ngongore rei, o pekia koe ke whamore mau ngahi ang hala. Te rio koe ke tanwai mau atama motua. Whakatoe tuu koe ke lawa ririu kawa e mau mo ui o mau